Yes, bakunzi ba Kigali Lion News rero reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza kugirwa aho muri hose. Ni amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Tugenda tubapodetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko ni kimwe mu bintu by'agaciro tuba tugomba kugenda tubagezaho. Amakuru yacu rero araza kwibanda by'umwihariko ku kibuga cy'indege Kigoma, aho hamaze gufatirwa intasi zitari nke z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tugiye kuba apudetinga rero tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu minota mike cyane, ariko kandi bikavugwa ko aha bahafatiye izi ntasi zigiye kuhakorera icyo bita amajabu cyangwa se kuba zaturikiriza ibisasu muri rusange. Tugiye kuba tubikomozaho rero tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turasa no kubabwira uko by'umwihariko imirwano yabyutse mu masaha mu gitondo ku kiyaga cya Tanganyika ku mato y'Abarundi, ariko urasa mu bice by'umujyi wa Uvira bihagaze. Gusa mbere yo kugira ngo ibi tubyinjiremo, nyemerera nkubwire yuko nyamuneka tugomba gusuhuza abantu bacu bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko ari abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera by'umwihariko dusimbukire ubu ku kibuga cy'indege, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Si ibyo gusa kandi turasa kunyarukira mu bindi bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga hano mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice by'ano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare, tubabwire uko byifashe muri teritwari ya Warikare. Amakuru ni menshi cyane, by'umwihariko turaza kuba tubabwira byinshi biri guturukayo. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Inshuti z'akadasohoka bakunzi ba Kigali Lion News, turaza kwinjira by'umwihariko mu bice by'ano muri teritwari ya Fizi, tubabwira amakuru akomeje kugenda haturuka Fizi. Urugamba rukomeje gufata indi ntera yitwa za Makabona, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu, ariko kandi mu Minembwe hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka arebana n'umutekano politike na diplomasi, ahitwa za Mikalati ndetse na za Nyamara. Turaza kubabwira amakuru menshi ari kugenda hava, naho ntabwo navuga ko ibintu byoroshye, byinshi biri kugenda bivugwayo. Turaza kuba tuyikomozaho, ariko kandi turaza kubabwira yuko uwitwa Silvie Ikenge, umuvugizi w'ingabo za FARDC, hari ibyo yatangaje byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice by'umwihariko bya za Lubero, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tubapudetinga gatanu kuri gatanu, ariko kandi mu nzira ishoboka, mu nziza zishobora guteza umutekano, gutuma umutekano wongera kuba ubusugire cyangwa se wongera kuboneka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byamaze kuba bijya ahagaragara bitangazwa buraka bimeze bite nyuma y'ubwicanyi bukomeye bukomeje kugenda bugaragara mu bice by'umujyi wa Baraka. Byose gatanu kuri gatanu tugiye kubyirukankamo mu minota mike cyane, by'umwihariko dufite. Ntago ndi butinde rero, nyamuneka nyemerera aya makuru duhite by'umwihariko tuyirukankamo mu buryo bwihuse cyane. Babwire yuko umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Silvie Ikenge, yashinjije u Rwanda n'icyo yise umugambi wo gukomeza guhungabanya umutekano. Inzego zaho yemeza ko abasirikare bakuru bafunzwe bazira gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yavuze ko bafunze abasirikare barenga 20 barimo na General Christian Chiwe Songesha, waruhoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ubu barafunzwe, aho abandi basirikare bakuru bose bagiye gutabwa muri yombi bazira guhunga inyeshyamba za M23 ku rugamba. Uheruka gufatwa ni General Major Padiri Muhizi, wayoboye akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC. Ibi rero biragaragaza ko nyamuneka kibuga cy'imirwano, urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
rushobora kuba rugiye gukomera ndetse isaha ku isaha ivumbi rikaba ryarushaho kugenda ritumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera nkubwire yuko rero ku kibuga cy'indege i Goma, ikibuga cyitiriwe iki kibuga cy'indege ya Aeroport cyongeye gukorerwamo ibitendo, aho amakuru yemeza ko icyitwa abasirikari nyamuneka bongeye gukora ibara ba FARDC ndetse n'abazalendo. Impamvu nkubwira ntibongeye gukora ibara rero, nyemera nkubwire yuko nyamuneka abasirikari b'abazalendo barimo baragira gutya bakaba bakataka iki kibuga cy'indege, bamara kucyataka ugasanga nyine bari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gushaka guhonyora ikiremwa muntu ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigiye bitandukanye, byose barimo barashaka kuba by'umwihariko bagira gute babikora. Ndetse ibi bikaba byanatumye igisirikare cya 23 kibahagurukira cyarangiza kikagira gute kigatangira kugenda kibata mu mvuto, kiga abashobora guteza umutekano muke bose kibakura mu nzira mu buryo bwihuse cyane, kugira ngo umutekano n'amahoro by'umwihariko bikomeze kuboneka mu bice by'umujyi wa Goma. Bikavugwa yuko rero by'umwihariko ari abadashaka ko iminsi mikuru igenda neza, mu gihe by'umwihariko abandi barimo barashaka ko igenda neza, bibutsa ko rwose ahangaha ibintu bitoroshye, kuko impamvu nkubwira ati ibintu ntabwo byoroshye nuko igisirikare cya FARDC isaha ku isaha nyamuneka kivuga ko ngo kizigaruza uyu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero umutekano wamaze no kuba wongerwa mu bice by'umujyi wa Goma hitwa za 34 region militaire, Saka, Katindo ndetse n'andi agiye atandukanye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyemera nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa 23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba
burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere, rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili, rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe
bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo. Imitungo kamere